U 100 ml toplog mlijeka dodat ću oko 40 grama kvasca. Jednu kašičicu šećera, jednu kašiku brašna i ovo ostaviti da naraste. Kvasac je narastao. Ovdje imam oko kilogram brašna, 2 jajeta i jedno belance, a ovo jaje ćemo ostaviti poslije za premazivanje. 100 ml ulja, jogurt, ovo je grčki jogurt pa je malo gušći i tu ima 125 grama i ostatak mlijeka od 400. Dodajemo pomalo. Brašno, stavljam jaja, ulje, jogurt je topao, znači da ne bude hladan, prethodno ga zagrejte. Jednu kašiku soli. Doradit ću ga na stovu. Testo je izašlo. Raslagijati testo skroz tanko. I sad ću ga premazati sa 200 grama maslaca. Ovdje ću rolat. Footsteps trace the world's past page in each heart, a wanderer's sage. Cafes hum with tales untold.
Sad ću ostaviti još malo da naraste. Moments captured, fleeting bright, memories etched in morning light. Through cities, towns and seas, life Gledajte. Gle sad ovo. Kao oblak. Ovo testo je zaista savršeno. Pogledajte ovo.